Ayo. Vice Captain to hold Sonia Mara. Take a hold Assam Timor coach, assistant coach, head coach, manager, physio, captain, or vice captain. আমি অসম ফুটবল তৰফৰ পৰা তথা সকলো অসম ৰাইজৰ পৰা তেখেতসকলক বেষ্ট উইচেছ দিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি পেলাই এটা সুনাম আনিব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া আমি অসম ফুটবল তৰফৰ পৰা তেখেতসকলৰ কিটটো দিব বিচাৰিছোঁ তৰফৰ পৰা সকলো প্ৰেছ বন্ধুসকলক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ অসম দল অহাকালিৰ পৰা যোনটো 38 Senior National Women Championship যোনটো খেলা হ'ব সেইটোৰ আমি আমাৰ স্কোৱাড অফিচিয়েল আৰু আমাৰ প্লেয়াৰ্ছবোৰৰ নাম ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ হেড কোচ হ'ব আমাৰ হৰেনিংজি তেখেত হয় তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট কোচ আছে আমাৰ কুমাও তাৰপিছত এছ এ মেনেজাৰ আমাৰ লীলা চেৰাংপি তেখেত থাকিব আৰু ফিজিঅ' হিচাপে আমাৰ ডক্টৰ গোস্বামী তেখেত থাকিব আৰু প্লেয়াৰ্ছবোৰৰ নাম হ'ল মহাৰাপাম Ahembi Devi, please. Then Linda Chanu, Rupali Boro, then Ambikarani Bosumudari, Anjali Brahmo, Herina Bosumudari, Apurna Narjari, Maidan Sri Narjari, Baby Sana Devi, Ranjana Chanu, Dikta Kundulana, Sonia Mara, Kepatuning Hangara Dapan, Nili, Karbi Anglong Sports Association Hinpen. Kardompa Jireklo, Ilitumaphan Birta Kime, All India Football Federation of the Malanglitum, Ilitumaphan, Thongkep Angdeng, Senior Women's National Football Championship, the Kasa, Kepatua Klama Longsi, Ihosia Panilitumhan, our side and Piklo, Lasi Group Do Ego, All India Long, 7 Group Do, Troxia Group Do, that's why Troxia Group and Group is Sibanke, that Kasapatua Klamongsi to Igji and Labangso a group along mainly Team Kido Igji, Lake Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Lapen Tripura, Team Kido Igji, Labangso Team Kiangbong, Labanke group league matches Sipatuji, one round robin match Sipatuji, Kechenji like a Tarik clear Nispatuji at the 9:30 menote ke chengsia match pathuik po labangke Arunachal Pradesh lapen Tripurang bo aduntu bajip pho aning asam bajip pho pen mangke Assam lapen Tripurang bong si pathuik ji lapen tarik trokarni bangke puthot ako adap 9:30 baji lake Mizoram lapen Arunachal Pradesh ang bong si pathuik ji lapen aning asam bajip pho labangke puthot Tripura lapen Assam ang bong si pathuik ji lapen 8 tarikar ni 8 September ni bangke adap
9:30 pathui ji lake Mizoram labe Tripura ang bom lapen arning ang sam mangke lake arning ang sam baji pho bangke lake Arunachal lapen Assam ang bong si pathui ki lasi niletum labang so khela mate ke pathu abang ke kadok ka bera da pha football aning ke hangara da tum fans ke pathu aning ke hangara da tum kado e fans same ake joy pensi kelang longji awar sanil tum thik poniklo gate number 1A 3A gate number 2 gate number 3 la gate number 4 la long 3 gate long penang litum nang lutun long ikbo ake joy penang litum labang so national la khela bang litum thik pon long ikbo jasimet pet mili pachini kantung Mizoram lapan Assam team long non mat India team long pathubo ma players sunta do nasi alang litum manstam nang litum nang lang dun long te ke pathu thek dun long ipo lapen labang so a tournament formally inaugurate chi labang so a group a match bang informally inaugurate chi ke litum man ke do Dr. Tuliram Rohang CM Karbi Anglong Autonomous Council and first time President Karbi Anglong Sports Association alang lipensi penap baji free rachiti mapor alang lipensi labang so a tournament tame ing puponiki lasi kadok abe phanna ki bangi phari chunik reklo kadok la sorkari dangla